guys! So karon guys, nami karon sa bukid nun guys, Valencia. O tsada kay danhi guys, kay bugnaw kay ni danhi sa bukid nun guys. O naay mga kakahuyan diha. Bugnaw kayo kay daghan magkahoy. Anya si Papa sa diha nanguha sag isda sa fish pond. Mo doon yung fish pond nila guys, gamay-gamay doon pero daghan doon yung isda. Wow! Si Papa kuha na si Papa dagan kay mga kahoy-kahoy diya. Tsada kayong view danhe guys. Kay bukid nun. Si Mama ring viewer. Ang nga ako diya tanaw lang. Ay pagliok diha kay sabal batang Papa. Liok-liok sa tas kamo tarong na-exercise. Actually anak guys, gitugnaw na jud ko pag-ayo anak guys. Kay kami gikan mi sa waterfalls, bugnaw pa jud kaayo. Ang nga kurog-kurog man sad taan na ambak ang isda bay. Sigurado ko isda na jud to. Kung isda na andam na ng kalayo diha kay amo na ng sugbaon. Tilapia baya na. Maintag dako ilang makuha bay. Tora kuot pa na sila, makakuha. Kara, sige, tanaw sa nas Papa. Dagang kinakuha sagbot ba? Siya dakay ba? Dagang kinakuha sagbot. Diba? Kuot sa balik si Papa, kuot sa kuot. Tora. Murag ambak man ng isda ba? Yun sa mga dolphin kay mambak. Dolphin. Kuha na sila guys, diya ka na mga medyo dagko nga tilapia guys ba? Niambak na sad. Sige, mag-ambak ang isda ba? Mara mag-dolphin Tora. Hapit na to. Wag man nakuha noon. Bis hapit na to na. Tsada kay diya guys dagan kay mga kon guys green leaf char. Sakas ata kay murag gitugnaw ko bay. Murag gusto na ko mauli. Tora. Ambak na sad. Dako to nga tilapia bay. Siyempre dako man jud na. Nansa day ka Chloe. Tora kuha na. Baldi daw, baldi. Hatag sa itong baldi na.